Ibihe byiza nanone kuri mwe muduteze amatwi kuri YouTube channel yacu Monai TV. Iyi ni YouTube channel igenda inyuzwaho amakuru atandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye, by'umwihariko tugenda turebera hamwe ku ngingo z'ingenzi zagiye zihishwa cyangwa se zagiye zisesengurwa cyane cyane mu bitangazamakuru ku ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyamiranyije umutwe wa M23 n'indi mitwe yafatanyije ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zayo za FARDC ndetse na SADC n'indi mitwe bifatanyije kuyirwanya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu bikorwa by'ingabo za SADC byagiye bitangazwa, byagiye kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twavugamo gufata ku ngufu, gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ndetse n'ibindi bikorwa bagiye bakora, guhotera abaturage. Bivuga ko abagore bagera muri 500 kugera mu 1000 bagiye bafatwa ku ngufu n'izi ngabo za SADC. Ni raporo zigenda zitangwa n'amakuru agenda atangwa, gusa ibi ngibi byagiye bihishwa mu bitangazamakuru, cyane cyane ingabo za Tanzania nizo bakunda gushyira mu majwi ndetse n'iza Afurika y'Epfo, ko bagiye bibasira cyane cyane abagore ndetse n'abandi bagiye bijandika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni byo tugiye gusesengura tukareba ukuri tugenda tureba uko bimeze n'icyo bagiye babivugaho. Mu isesengura ryagiye rikorwa rero muri raporo zagiye zikorwa nko muri Reuters, mu kinyamakuru Reuters tugenda tubibonaho, umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC wagiye ugira uruhare runini mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Mu Ukuboza umwaka wa 2023 SADC yohereje ingabo zayo muri rwego rwo gufasha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro harimo n'inyeshyamba za M23. Izi ngabo zituruka muri Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, zahawe izina rya SAMI DRC. SAMI DRC bikaba bisobanuye SADC Mission in DRC, SADC Mission in DRC, cyangwa se ubutumwa bwa SADC muri DRC cyangwa ubutumwa bwa SADC muri Congo. Ubu butumwa rero bwa SADC muri Congo, nubwo izi ngabo zagerageje guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba, byagaragaye ko zahuye n'ibibazo bikomeye. Mu itangiriro z'umwaka wa 2025 habaye igitero cyahitanye abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo n'abandi basirikare 4 bo muri Malawi. Ibi ngibi byateye impaka mu gukomeza kuba ubutumwa, aho ibihugu byicaye bakavuga ati abasirikare bacu, abaturage bacu barimo barapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse twagiye tubona ko byagiye bica n'impaka muri Afurika y'Epfo, aho abashinzwe amategeko bagiye abagize inteko ishinga amategeko bagiye babidiscussingao cyane, bavuga ati ntago Perezida Cyril Ramaphosa agakwiye kureka abaturage b'igihugu cyacu bagapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu ze. Ibi rero byagiye biteza impagarara ku butumwa bw'uyu muryango kuba bwakomeza cyangwa se bwahagarikwa. Ku wa 13 Werurwe mu mwaka wa 2025 abakuru b'ibihugu bigize SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bwa SAMI DRC no gutangira gahunda yo gukura ingabo zabo muri DRC mu buryo bw'icyiciro ku cyiciro. Byakozwe nyuma y'uko bigaragara ko ibiganiro bya politike ari byo byagira umumaro kurenza intambara ndetse n'ubundi buryo mu gukemura ayo makimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no gutanga umuti urambye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero byagiye bigira ingaruka kuri uyu muryango wa SADC ndetse no ku ngabo za SAMI DRC. Nyuma y'uyu mwanzuro wafashwe ko ingabo za SADC zigomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za M23 zatangaje ko zemeye agahenge n'ingabo za SADC kugira ngo habeho ifatanya ryo gusana ikibuga cy'indege cya Goma cyari cyangiritse mu mirwano yabashyamiranyije igihe ubwo M23 yigaruraga iki kibuga cy'indege cya Goma. Ibi rero bari babyumvikanyeho ko SADC ndetse na M23 bitazongera kurasana, ahubwo ko bagiye gufatanya mu kubaka ikibuga cy'indege mu kugisana kugira ngo ingabo za SADC zibone uko zitaha. Gusa iki cyemezo cyo gukura ingabo za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyateje impungenge ku bushobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yugarije uduce tumwe na tumwe tw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye hatangira gutekerezwa ko uburyo bw'ibiganiro by'amahoro, gukomeza ibiganiro bya politiki hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu karere, ari byo byakomeza kugira uruhare mu guhosha aya makimbirane ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yashyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Nubwo hari ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bigenda bivugwa n'ibirego bigenda bishinjwa izi ngabo za SADC cyangwa se za SAMI DRC byo gufata ku ngufu, gusahura, kwica abasivile n'ibindi. Gusa mu bushakashatsi bwakozwe nta bimenyetso bifatika bigenda bihamya izi ngabo ko zagiye zikora ibi bikorwa. Gusa abasesengura bavuga ko ibi ari ibirego bihambaye bigomba kwitabwaho cyane cyane n'umuryango w'abibumbye mu kugira ngo habeho umucyo ku byaba byarakozwe n'izi ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe nagira ngo ubanze ukore subscribe kuri YouTube channel yacu
hanyuma tujye tubana no mu biganiro byacu bitandukanye.